Sinongeye kuba ikaze nshuti bakunzi ba Alpha Media. Nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye, abari mu Rwanda ndabasuje cyane, abari hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye bya Afrika ndabasuje cyane. Ngira ngo nanone nsuza abantu bari hakurya y'amazi, abantu baherereye muri Amerika, abantu bari mu Burayi, muri Asia, muri Australia, ukabukurikira Alpha Media. Ndagusuje cyane, ngira ngo nkubwire ngo amahoro y'Imana. Rero nkaba ngira ngo niba ugeze kuri Alpha Media ari ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru meza n'ibiganiro bikugeraho. Ngiye muri kumva kuri mikoro nk'abandi Mugisha Fabrice, umuhungu w'Imana n'abantu nk'abimfura cyane. Uyu munsi rero tukaba tugarutse nanone kugira ngo turebere hamwe amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa mu bice bigiye bitandukanye, yaba amakuru ari kuvugwa muri sport turayabagezaho cyane, amakuru ari kuvugwa mu burezi, amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Yes, reka duhere ku nkuru ivuga yuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimye ubuyobozi bw'ishuri rya Hope Heaven Christian School kubw'uruhare ryagize mu gufasha u Rwanda n'abanyarwanda bahereye ku byo bari bakeneye cyane. Yabigarutseho kuri uyu wa gatanu ubwo yaganiraga n'itsinda riyobowe na Helen Susan washinze akaba n'umuyobozi w'ishuri rya Hope Heaven Christian School. Hope Heaven Christian School ni ishuri riherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo, ryashinzwe n'umunyamerika mu mwaka wa 2012, aho risanzwe rifasha abana bavuka mu miryango ikennye bakiga batishyura, ndetse n'ababyeyi babo bagahabwa imirimo inyuranye muri iryo shuri bakajya bayihemberwa. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagize ati, ndabashimira mwarakoze gukora iby'igihugu cyacu cyari gikeneye. Ubwo twatangiraga uru rugendo twari dufite ibikenewe byihutirwa birimo ko abantu babona amashuri. Ati ibyo byari bikenewe cyane kandi uburezi ntibuzigera bureka kuba ingenzi. Perezida Kagame yabasangije n'ubuzima bwe bwo mu buhungiro ubwo bigiraga munsi y'ibiti bakandikira ku bibero nk'amakayi bakoresheje n'ibice by'ibiti nk'amakaramu. Yes, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kandi yakomeje abasangiza urugendo rwe, aravuga ati ndibuka intangiriro yanjye nk'umuhungu muto mu nkambi y'impunzi, twigiraga munsi y'ibiti twandikaga ku bibero byacu nk'amakaye ndetse n'ibice by'ibyatsi byumye nk'amakaramu. Ibyo byaduhaye intangiriro nziza, byari bigoye ariko twari tuzi ko ari ikintu cyiza cyo gukora. Nubwo hari muri ibyo bihe bibi, twasobanukiwe n'akamaro ko kwiga. Yes, reka dukomeze n'inkuru ivuga yuko ibitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byahawe itegeko ryo kutavuga Joseph Kabila wayoboye iki gihugu n'ishyaka rye ryitwa People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD. Ni itegeko rikubiye mu itangazo ryo kuwa gatatu Kamena umwaka wa 2025 ryashyizweho umukono na Christian Bosembe, perezida w'inama nkuru ishinzwe itangazamakuru ry'amajwi n'amashusho n'itumanaho CCAC. Iri tangazo riragira riti, televiziyo na radio bya leta cyangwa ibyigenga, ibitangazamakuru byandika, imbuga nkoranyambaga hamwe n'indi miyoboro y'itumanaho ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irasabwa kudaha umwanya uwo ari wo wose mu banyamuryango, abashyigikira cyangwa se abayobozi b'iri shyaka rya Joseph Kabila ryitwa PPRD. Bibujijwe gutangaza, gutanga ibitekerezo, kwamamaza cyangwa kumenyekanisha mu buryo ubwo ari bwo bwose ibikorwa, amagambo, ubutumwa, amashusho, inama cyangwa ibikorwa by'ihuriro ry'ishyaka rya PPRD. Christian Bosembe, perezida w'inama nkuru ishinzwe itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko kubirengaho cyangwa se uwari wese wabirengaho ushobora gutuma igitangazamakuru cyangwa se umuyoboro wari wose akoresha uhagarikwa. Iri tegeko rije nyuma yuko Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yambuye Joseph Kabila ubudahangarwa mu cyemezo cyafashwe ku itariki ya 22 Gicurasi umwaka wa 2025. Uyu munyapolitike Joseph Kabila wayoboye iki gihugu kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019 aherutse kugaruka mu gihugu ndetse ahita yitira mu mujyi wa Goma ugenzurwa ubungubu n'ihuriro rya AFC M23, aho yakomeje ibikorwa bya politiki birimo kwakira amatsinda mu nzego zigiye zitandukanye. Joseph Kabila kugeza ubu arashinjwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyaha birimo iby'intambara,
n'ibyibasiye inyoko muntu bishingiye ku gufatanya n'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Komeje n'amakuru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore mu mukino wa cricket yabonye intsinzi yayo ya kane mu irushanwa. Iri rushanwa rikaba ryariswe kwibuka Women's T20 Tournament 2025. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore yatsinze Nigeria ku kinyuranyo cy'amanota 40, kandi nanone indi mikino yabaye muri iri rushanwa iriri gukinirwa kuri stade mpuzamahanga ya cricket Gahanga. Malawi yatsinze Cameroon ku kinyuranyo cy'amanota 6, Uganda itsinda Sierra Leone ku kinyuranyo cy'amanota 10, naho Zimbabwe itsinda Brazil ku kinyuranyo cy'amanota 60. Undi mukino uteganijwe uyu munsi aho ku isaha ya 3:30 za mu gitondo Brazil izakina na Uganda ndetse na Malawi igakina na Sierra Leone. Ni mu gihe saa 7:45 ho Zimbabwe izakina na Tanzania, naho Nigeria nanone igacakirana na Cameroon. Yes, reka dukomeze n'amakuru dukesha umuseke.com. Avuga yuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umusore wo mu karere ka Nyanza ukekwaho gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umukecuru. Umuseke wamenye ko byabereye mu mudugudu wa Mukoni mu kagari ka Kavumo ndetse no mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Amakuru avuga yuko umusore bikekwaho yagiye mu rugo rw'uyu mukecuru wari urwaye, yinjira mu nzu aho yararyamye maze ngo amusambanya ku gahato. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide yabwiye umuseke ko RIB yatangiye iperereza kuri uyu musore, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Uyu musore watawe muri yombi afite imyaka 20 mu gihe umukecuru ukekwa ko yasambanijwe afite imyaka 52. Ubuyobozi bw'umurenge wa Busasamana kandi bwasabye abaturage yuko bakwiriye kwirinda ibyaha bigiye bitandukanye. Yes, ndagushimiye cyane rero wowe twabanye muri iki gice cy'amakuru aho twareberaga hamwe amakuru ari kuvugwa mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo nkubwire ngo niba utarakora subscribe kuri Elfarm Media, kora subscribe kugira ngo amakuru ajya kugereraho ku gihe, kandi nanone wandike muri comment iki kiganiro, nanone ugerageze usharinge ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo babashe gukurikirana aya makuru ndetse n'ibiganiro byinshi bigenda binyura kuri Elfarm Media. Nari Mugisha Fabrice, umuhungu w'Imana n'abantu nkabimfura cyane. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.